एक नूर खास मेरे दिलो जा को बख्श दो। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govor obećanog Mesija alejsalam u Ludihana, 4. novembar 1905. godina i sada je 13. dio. Juče smo vam pročitali da je on spomenao kako treba da mi imamo ljubav prema Boga i rekao to treba da bude prirodna ljubav. I onda dalje kaže, poslije ovo ljubav čovjek sam postigne da se pokorava sa Božje naredbama i to je taj stvar na koje treba da čovjek postigne i da kod njega se rodi taj prirodni ljubav prema Boga. Na drugom mjestu Allah kaže, inna Allaha ya'muru bil adli wal lisani wa ita'i zil kurba, surat An-Nahl, ajet 91. Zaista Allah naređuje pravednost i dobročinstvo i dajte kao što dajte bližnjim svojim. Na ovo ajet Allah rekao 3 stepen koje treba da čovjek za ovo 3 stepen čovjek treba da postigne. Prvi stepen je pravda. I ovo je nazvan adl. Pravda je i kada čovjek vrati naknada za dobrota, kada neko radi dobro prema nekoga, da on vrati naknada. I očigledno ovo nije neka velika vrlina ali velika dobrodjela. Pošto ovo je najniže stepen da postupate pravedno. Ako napredujete od ovo faza, onda sljedeća faza se nazvan ihsan, znači dobročinstvo. Radite dobrodjela bez neka naknada. Ali ovo je taj stvar. Na primjer, ako neko radi loša djela ili zlo prema vama, a vi vratite sa dobrodjelom. Na primjer, ako neko udari na vaš obraz, onda okrenete drugi. Ovo nije, i taj učenje nije završen. I ovo učenje ne može da postupa. Čovjek ne može da slijedi prema ovo učenje. I kako je Sadi rekao na parzijskom jeziku, rekao na koji badan kardan čna ast ke bad kardan braj nek marda. Činiti dobro zlima je poput činjenja zlo dobrima. I zato Islam nama dao ovo završeni učenje za osveta i druga religija nije ni blizu prema ovo učenje Islam. I ovo učenje su jaza'u sayyatin sayyatu misluha faman afa wa aslaha, sura Ašura, ajet 41. Kur'an kaže, a zlo se može uzvratiti istom mjerom, a ako neko oprosti i to dovode do popravljanja. Znači, zlo se može uzvratiti istom mjerom, ali ako neko oprosti, ali taj opraštanje pod uvjetom da vodi ispravanje, onda to je dobro.
I znači treba da vidijete prilike, mjesto i da li opraštanje dovodi do ispravanje i onda tako postupate. Ali Islam nije nama dao učenje ako sa oprostom taj osoba se poveća u zlo dijela, onda opet da oprostite, to nema učenje. I onda poslije pravda, sljedeća stepen je ihsan, znači dobro namjernost, činjenje dobra bez ikakve naknade. Ali na ovo postupak opet postoji neki sebičnost. Na primjer, čovjek radi dobro djela, ali ponekad on pokazuje taj stvar. Na primjer, ako je pomagao nekoga, onda nekad kaže ja sam tebe pomagao. Znači, zato Islam nama dao još više učenje, veći stepen učenje i to je i taj zil kurba. Znači, vi postupate kao postupate prema svojim bliznima. Vidite kako majka postupi prema svoje dijete. Slično, on kaže, slično majci koja je ljubazna svoju bebi i nikada ne očekuje nikakvu naknadu ili nagrada za uzvrat. Dobro koje čini svojim djetetu je učinjeno iz prirodne i spontane ljubavi. I to je taj prirodna ljubav koja majka ima za svoje djetete. Iako kralj kaže ne doji dijete i uvjerava je da ona neće biti kažnjeno, čak i ako bi dijete umro kao rezultat i obeća da će je nagraditi u to posljedici, čak i tada će dobiti poslušati i tada će odbiti poslušati kralja i prokleće njega što je bio neprijatelj njenog djeteta. I da je on, i šta je to razlog? Razlog je tome ona ima prirodnu ljubav i nema nikakva razlog kao uvjet za taj ljubav. I ovo je krasne učenje u islam. I ovo ajet nama govori kako treba da dajete završite Božje pravo i prava prema čovječanstvu. I treba da pazite na oba strana. I ovo ajet nama govori naše dužnosti i obaveze prema Allahu i prema ljudima. Da je treba da pokoravate Allaha i obožavate njega, pošto je on vas stvorio i on vas uzgaje. I čovjek kada napreduje sa Božje pokornost i
onda on napreduje od stepen pravda prema dobročinstvo, pošto Allah je dobročinitelj. I vi treba da brojite njegovi naklonosti prema vama, i uvijek vidite njegovi blagodati nad vama. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao objašnjenja za taj ihsan, znači dobročinstvo. I on rekao, vi treba da obožavate Allaha kao da ga gledate, ili barem kao da on gleda vas. I čovjek kada stigne do ovaj faze, onda se razvija lična ljubav prema stvoritelji i bude otklonjen taj jaz i taj zastor, i poslije toga dolazi treća stepen, znači i taj zil kurba, znači da uzgajate Božje ljubav kao prirodna ljubav i kao ličan ljubav prema Boga. I šta se tiče prava čovječanstvo, to sam već prije rekao, ja sam vama već ovo govorio, i ovo učenje koje se nalazi u časnom Kur'anu ne postoji na neke druge knjige. I ovo je takav završene učenje da ne postoji primjer na druge knjige. Znači taj ovo ajet što je on govorio, jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, surat Ašura, ajet 41. I zlo se može uzvratiti istom mjerom, i ako neko oprosti i to dovede do popravljanja, njegova nagrada je kod Allah. I ovdje je oproštaj uvjetovan i specifičan za reformu. Ovo Židova, kod njihova religija je bio rečeno oko za oko i zub za zub. I znači kod nije bio samo osveta, i kod njih oni su toliko povećali u tome da postao kao njihova navika da ako otac nije uspio osvetiti, i to je postalo zadužen za sina i pa čak i za unuka da se osveti njega. To je bio ostavili su kao dužnost, i kod njih se povećao kao tvrdog srca i nemilosrdeni. To bio njihova kao neka navika, i oni su bili puno tvrdo glave i kao tvrdo srce, kao ne osjeti nikakvi bolovi. A suprotno tome, kršćanstvo je donio učenje. Kršćani su otišli u drugoj krajnosti. Na primjer, ako neko udari, onda ponudi drugi obraz. Kad se ošamari na jednu, i to je bio učenje. I ako neko vodi da radiš bez plata za 1 mil ili kilometar, ti treba da ideš do 2. I ova učenje imala nedostataka, i to je očigledno, taj nedostatak je očigledno, i ne može da čovjek slijedi prema ovo učenje. I pogotovo
ako vidite kršćanske vlade i oni ne slijedi prema ovo učenje. I to se pokazuje koliko ovo učenje ima nedostataka. Da li ima jedan kršćan, da li ima to hrabrost da neki njega udari na desno obrac i da bude toliko jako da ispadne da njegove zube, da li on može da ponudi drugi obraz. Nego taj zlonamiran čovjek bi bio više hrabar i prema ovo učenje društvo ne može da ima mir. I onda kako može da mi priznamo da ovo učenje je krasno, pošto ovo učenje ako ovo učenje bude prema Božje voljem i ako jedna država drži ovo učenje, onda ne bi mogao da tamo vlada mir. Naprimjer, ako jedna sila sa silom uzmi od vas jedna država ili dio od države i onda vi treba da ponudite drugo, pošto onda treba da držite ovo učenje. Ako jedan čovjek bude uhvaćen, onda vi poklonite još 10. I to se pokazuje nedostatak na ovo učenje. Ali ovo je tačno, ovo naredbe su bile povezane zbog neke određeno vrijeme. Ali kada je doba prošao i ovo učenje nije mogao da završi svoje da ovo učenje završi potreba od tog vrijeme. Ovi židovi u svom doba, oni su živjeli 400 godine, oni Jevrije su bili kao robovi. I zbog taj period oni su postali tvrdo glave i kako, na primjer, obično kako kralj postupa, kako vlada ponaša i ljudi dobijaju takva vrsta moral ili ponašanje. Na primjer, ovdje kada su Sikh su vladali, većina ljudi su postali kao lopovi. U doba Engleza sada je povećao obrazovanje i lijepo ponašanje i svaki čovjek sada pokušava da ima bolje ponašanje. I zato Izraelčani, oni su živjeli pod vlade od Firaun i zato onda kasnije oni su povećali ukrutnost i zato u doba Tavrat, Stari Zavjet, vrijeme zahtjeva za pravda, pošto ovi ljudi su bili nesvjesni u tome i oni su imali navika sa silom da završi i zato oni su bili uvjereni ili su bili sigurni da je treba da bude oko za oko i zub za zub i ovo je kao bio njihova obaveza i zato Allah nas naučio o pravda, nije samo do pravda, nego Islam nama uči dobročinstvo i kroz Isa alaih salam, kroz Mesija, ovo bio učenje, ako neko udari na jedan obraz, šamarac, vi onda ponudite drugo i ovo, ali u doba časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i ovo učenje stigla do vrh i zato ovo bio sada učenje i da zlo se može uzvratiti s tom mjerom, ali ako
oprostite i taj opraštanja vodi do popravljanje, onda bit će nagrađani kod Allaha. Znači ovo je bio učenje, ovdje je bio uvjet za opraštanje, bio uvjet da to opraštanje vodi do popravljanje. I onda treba da oprostite, znači treba da vidite prilike, vrijeme. Ako sa oprostom ovi ispravi svoje stanje, onda tako postupite. Ovo učenje, na primjer, ako imate dva radnika, jedan je dobro je poslušan, ali slučajno ako pogreši, onda treba da njega oprostite. Nije dobro da njega kaznite, ali ako je i drugi koja svaki dan pravi neki nedostatak i svaki dan donesi neki zlo za vas, i onda treba da njega kaznite. Ovo je učenje koje je Islam nama dao i poslije ovo učenje ne može da neka druga knjiga, druga učenje bude bolji od toga, pošto ovo je završetak i časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, on je Khatamun Nabijin i časni Kur'an je Khatamul Kutub, znači pečat, on je pečat za svi poslanika i časni Kur'an je pečat za sve Božje knjige. Sada nema nova šahada, nema novi namaz i šta god je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam pokazao i časni Kur'an nama rekao, nema spas bez ovo upustvo što je on ostavio. I ako neko traži spas od neki drugi način, on ne može da dobije taj spas, nego on će ići u džahannam. I ovo je naša vjerovanje. I sljedeći put, inša Allah, dalje. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. मेरे दिलरुबा मेरे प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे